Ljubav prema određenoj vrsti stripa u Bosni i Hercegovini bila je generacijska stvar. Znalo se koja godišta preferiraju koje stripove. Danas, u vrijeme novih tehnologija, nove generacije nisu toliki zaljubljenici stripa kakvi su nekoć bili njihovi roditelji. No ipak ima onih koji i dalje gaje ljubav prema stripu i tu ljubav prenose i na svoju djecu. Poslije nekih 20 godina pauze poslije rata vidi se ta razlika u generacijama koje sad čitaju stripove. Uglavnom su to ili stariji preko 35-40 godina koji su čitali prije pa su sada nastavili gdje su stali, ili su to mlađe generacije koje su sad pojavile, koje su ili naslijedile od roditelja tu naviku čitanja stripova, ili su jednostavno u svom društvu, školama vidjeli da njihovi drugovi čitaju pa su i oni sad okušali tamo. Mnogi klinci skloni crtanju u djetinjstvu crtaju i strip ili junake iz crtića. Međutim, mali je broj onih koji crtani stripova pretvore u zanimanje. Presudno to da ne prestaješ crtati. Znači da bez obzira što tvoja okolina možda ne shvata to što radiš, možda tvoji prijatelji razmišljaju da je bolje naći neki stalni posao poput, ne znam, prava, bankarstva ili šta već, da ti nastaviš raditi ono što voliš. I vremenom ćeš doći do kruga ljudi koji se bave istim poslom, u mom slučaju strip crtača. Ja crtam, od kako znam za sebe, crtam stripove možda od, ne znam, prvog razreda osnovne. Tad sam došao do nekih strip izdanja, između ostalog tu su bila i Marvelova izdanja. Nekako sam se nakačio na jednog crtača koji je bio Marvelov crtač, koji se zove John Buscema. Svidilo mi se ono kako je on crtao anatomiju i kako su kadrovi bili dinamični. I nekako sam tad počeo da kopiram, da tako kažem, taj njegov stil crtanja i počeo i da neke svoje stripove sastavljam. U regionu ima mnogo više striparnica, ali i ljubitelja stripova nego u BiH. No upornošću i velikim zalaganjem istinskih zaljubljenika, strip opstaje i u Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj postoji neki 7-8 izdavača koji izdaju stripove, u Srbiji ih ima 12-13. Naravno, mi se ne možemo porediti sa njima u tom smislu. U Hrvatskoj država podržava uopšte izdavaštvo, pa izdavaštvo i knjiga, pa i stripova, samim otkupom tih naslova za gradske biblioteke, a u Srbiji su izdavači se ili udružili zajedno, pa rade neka izdanja, ili su jednostavno uložili u obrazovanje i stvaranje novih mladih generacija koja će to čitati. A da crtanje stripova može biti unosan posao i pravo zanimanje, svjedoče i ovi talentovani momci. Danas ljudi, kad im kažem crtam stripove, kažu kao, a šta to nešto kao Alan Ford, mislim, ja sam toliko daleko otišao od Alan Forda. Treba crtati strip iz 1880-ih, što je neki vremenski period s kojim stvarno nema nikakvih susreta, to je toliko daleko. Znam crtati potjere automobilima, ali kao kočije, konji, oni kostimi iz vremena, a sve to je trebalo raditi prema fotodokumentaciji, pošto se radi o dokumentarnom stripu. Moje iskustvo sa Amerikancima, pošto postoje dvije različite škole, evo Filip je pričao o francuskoj školi stripa i ono kako oni rade i kakvi su njihovi rokovi. Sve. Kod Marvela je rokovi su jako kratki, otprilike za 30 dana se treba uraditi 20 strana stripa i dobijete scenarij koji nekad opisuje scene, nekad je samo tekst, nekad su samo dijalozi. I onda je vaš posao da vizualizirate taj scenarij, da nekako razbijete stručan naziv, breakdown priče u te kadrove, jer strip crtač nije samo osoba koja zna crtat, strip crtač bi trebao da poznaje malo i taj storytelling. Tako da to je recimo prva faza, nakon toga, nakon tih skica, šalje se na odobrenje i onda ako je sve u redu, se ide na crtanje olovkom i poslije toga tuširanje ili crtanje može biti digitalno, može i tradicionalnom metodom. Filip i Enis prenose svoje znanje te iskustvo i klincima u školi stripa. Nemoj odustati, crtaj, sutra prekosutra će se pojaviti prilika zato što ćeš postati toliko dobar da živiš od tog crtanja.
What's it gonna be? I need you with me. What's it gonna